Spoštovani, Đorđe Pehlivanje, maestro, hello, spoštovani glasbeniki, spoštovane in spoštovane. Izjemno veselje nam je, da današnji dan že, ali pa šele drugič, ker seveda upamo na številne ponovitve, zaključujemo turnejo Pehlivanje Operne akademije ravno v Brežicah. Od 1.8. so namreč začeli svojo turnejo v Radovljici, bili v Izoli, Škofji Loki, Bledu, Portorož, Postojna, Idrija, Laško, Velenje, včeraj Kranj in danes v Brežicah. Torej, napornih 10 koncertov in danes na zadnji 11. pri nas v Brežicah, pa jim namenimo že na začetku en aplavz. Po turbulentnem letu 2020, ki se je vleklo tudi 2021 in upamo, da ga ne bomo nič kaj srečali v 2022, se pravi v času, ko nismo mogli izvesti novoletnega gala koncerta, smo poleti oziroma že spomladi leta 2021 skupaj nekako z maestrom Đorđom Pehlivanjenom in njegovo akademijo odkrili možnost, da pripravimo prvi poletni gala koncert. Takrat je bila to koncertna izvedba Seviljskega brivca, se pravi, to vas je in nas je privabilo lani, letos pa je pred nami izjemna temperamentna Carmen. Naš grad, še posebej naše grajsko dvorišče, je tudi to poletje, ko se nam zdi, da je vse mogoče in upam, da tako tudi ostane prizorišče raznovrstnih dogodkov. Mi v Posavskem muzeju Brežice pa se trudimo, da je v pestrosti leteh pestra in odlična tudi naša bolj klasična ponudba, recimo naša muzejska, nekaj najdete tudi v programskem listu, kjer sem v nagovoru opozorila tudi na pomembno obletnico. Naš grad in njegovo dediščino je skoraj 300 let sooblikovala družina Atems in prav na današnji dan se je rodil prvi brežiški Atems, grof Ignac Marija I. Atems. Rodil se je torej na Marijin praznik 15. avgusta 1652 v Ljubljani. Od tu izvira njegovo srednje ime, naše gospodstvo, se pravi širno območje okoli Brežic, z gradom pa je kupil leta 1694, naš grad preuredil, ga parokiziral, si za svoj 50. rojstni dan najverjetneje naročil viteško dvorano, potem pa še stopnišče in kapelo. Ob koncu njegovega življenja je njegovo premoženje vsegalo še druga gospodstva, Podčetrtek, Štatenberg, Gösting z uradom Aigen, Brestanico, kar je združi tudi s Spodnjim gradom oziroma Turnom, Podčetrtek ter tudi del gospodstev Hartenstein in Pilstein. In leta 1702 pričel z gradnjo palače v Gradcu, kjer je 11. decembra, star nekaj več kot 80 let, leta 1732 tudi umrl. Torej, sem izkoristila zdaj to priložnost za en tak pogled v našo grajsko zgodovino, ker lahko seveda danes skupaj obeležimo tudi 370-letnico njegovega rojstva, se pravi našega Ignaca Marije Atemsa, za katerega pa vemo, da je imel zelo rad glasbo, saj tako v njegovi zapuščini, pa še malo več v zapuščinah njegovih potomcev, najdemo številne partiture in notne zapise, tudi neke prve opere, seveda iz tistega časa, 18. stoletje, pa potem seveda potomci sinovi, tudi 19. in še naprej. Torej, vemo, da bi Ignac Marija Atems na svoj rojstni dan danes zelo užival z nami, bomo nekako mi v njegovem imenu in se odpravili v Seviljo, predtem pa seveda vabim maestra Đorđa Pehlivanjana, da nas pozdravi in da nam nameni nekaj besed. So please, maestro, on je sicer že Slovenec skoraj, ampak malo še angleščine ne škodi. Welcome to the stage. It's actually for tonight your stage, but, you know, first mine. Dobrodošli. Good evening, everybody. So happy to be in Brežice one more time. We were here last year with Barbieri in Sevilla, and I met Alenka and we became very good friends. And now it's a tradition, we will always finish the Pehlivanje Opera Academy in Brežice. To je to. So, a few things. From the last concert of the concert, I would like to introduce all our singers that have been with us for 1 month.
This year we gave opportunity for singers to come from all over the Balkans, the region. We have mothers and fathers and family from all over the Balkans today joining us at the concert. And so all the countries are represented: Serbia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, and also Slovenia, obviously. So can I have the singers stand up one by one? Amila, could you stand up? From Bosnia, we have Amila with us. Patricia from Croatia. Loro from Slovenia. Erol from Bosnia, Sarajevo. Hana from Bosnia. We have one exception. We have Ophélie from Paris, France with us. Đurđica from Serbia. Danny and Tomislav, the twins from Bosnia. My baby mezzo-soprano Jovana from Serbia. She's only 22 years old, everybody. Olivera from Serbia. Sara from Macedonia. Marko from Maribor Opera. Ermin, our young tenor from Serbia. And Martina from Serbia. So welcome everybody, we're so happy you're with us. We're very proud of you. I also want to take some time to point out that we have musicians from the orchestra that are from Brežice. Let's see who they are. Kristijan Ilić, violin. Here we go, concertmaster from your city. Luka Dukaric. Here we go, Luka. Eva Fritz, playing fagot. Hello. And Niko Mir from Brežice. There we go. So, folks, this is a tradition in the Pekliveran Opera Academy. You will have surprises tonight. I don't even know what they're going to do, but we will have surprises. It's the last concert. We have given 11 concerts in Slovenia in 15 days. So can you imagine? Let's applaud the orchestra and singers 11 times. Bravo. So, tonight we will present to you Carmen. It will be with a pauza. I will let you know when the pauza is. We will take 15 minut pauza, samo, prosim. And naprej še enkrat slišimo, zakončil tole galerija Gala koncert za Brežice. How's my Slovenian? Is it good or is it good? Thank you. Yes. So, in all seriousness, I'm very happy to be back. And we will always come back to Brežice. I love the city. And congratulations to all of you for this beautiful pavilion. It's so beautiful. Alenka, bravo. You did a great job. Bravo. I will present to you two of my conducting professional students. They're both Slovenian conductors. One will conduct the first half. The second one will conduct the second half. Have a good evening. Thank you for coming. Enjoy the opera. Thank you. Hvala lepa. Saj najbrž ste vse razumeli, da predvsem to veselje, da so spet z nami in predstavljeni so bili naši, ne sicer Brežičani, čisto pravi, ampak nič hudega, ne? Danes ste z Brežic, prav? Ja, v redu. Ja, vsej smo mi medmestje, pa ne, se imamo radi, tako da nič hudega. Tako kot je bilo rečeno, pauza bo 15 minut, ampak v tej pauzi še ne bomo uživali v vinčku naših vinarjev iz Vinograben, naša Zala Šekoranja je tukaj, ampak potem po koncu prav. Tako da to bomo res malo se spočili, potem pa na koncu skupaj, prav vsi skupaj uživali. Za vas je to zadnji koncert,
Za nas je pa to en krasen večer, ki ste ga nam pripeljali in verjamem, da bomo uživali, se ni pomembno, če jutri služba, vse se da, ne, da tako. Zdaj pa uživajmo. Thank you very much. I said that we will enjoy with all the musicians at the end, with wine and so on, but in the pausa, just pausa. Very good. Okay, now look at your work. I just wanted to say that I want to present the orchestra. This is my private orchestra for the Academy. They're all graduated from the Ljubljana Music Academy, so they're professional musicians. We have some younger musicians in the orchestra, but 80% are all graduated from the Ljubljana Academy. Welcome to Brežice. Thank you and enjoy the time. Thank you, everybody.
vita. Tudi v imenu vseh nas, ki se vam rada zahvalila, imamo nekaj takih daril skupnih za pevce, da bodo lažje v kuhinji peli. Si boste to razdelili, pa vam dala da vam, kot Marko Kovda, da bi želani zravno, ne da. Tako, da bi želani, pa tudi gospod Lovro Korošek, obadva, ne da, drži. Dober. Jaz ste nas očarali, ne oba, to je to. Za vse pevce, za pevce je ena taka zanimiva stvar, da boste lahko boljše kuhali, pa zdravo in film.